ngut ki Kyrtong kata usamla Michael Tong ni Kyrtong MDC Shimet na Nongstoiñ constituency bat uba jin stamer Tong Kyrtong MDC na kaseng Congress kila kran artatin upa bakin umpoy satya siya ka jingjam hak election MDC pamenta hadien mikiladap an pendap ya ka kamram ban tap vote kila penpau pa kipad pa lesi kin ai ya ka Nongkyrshan ha ka ni ka sngi ban lesi kin poi siya ka thongru mla ban tep lupa ha ka sngi ban yoy ki vote kita ki Kyrtong kilai khublei ya baro ki pad pa ki balami na do step ban yeng haulan ban yo ya kapali ban tap vote bat ha ka jo kapor kila pen pauru ya ka jo ka jingmut ha ka ba kita baro arngut ki Kyrtong MDC ha ba kran par unong thok khubor kilong ba wat lada kempoi shaka thongru kinum sange ya ka ban shakri pad pa Legal police station. But habang ayah ilang bagi legal police station, dan baru kat legal police station, ia ada garanti kebajai keberbias penat man ia ada garanti bajai, dan ya ki palo dan rai dan bahwa kan ya jid di lolo Kyrtong, dah kata jid kumbadai ka hok kat kamram kajuki, klaim dan kajing ya kentek paralog. Kita mengalap ini polling di mga ayah. Sikina ila na pintai sila thong ga epre ga dipili ki ala de kam sa kita. Terus kata lakin ba saupus nem ngala sakri upajba. Di kata ru klemdai bangala ayah ba. Ia tongko tangkat haka san sima lani ga konteks dan lagi babun ngala ayah baru upajba. Kalau ada poi thong mentaru rengkat baru upajba ga ke baudan berpensngau hanga ngar ngon pensngau po konsil dagata gajing angnur jong pajba ladang am poi thong ru kamut ban nganam le chano re rengkat hibat pajba ku mangala tre hagi house nem gi bala lek no ho nang ye pentelun be ya gajing sakri pajba kajing kunte kadai bat barok hi ki candidates nama kila atoi shitom ndrai ka shong pada sahu blai nong bu nong thau mo un pasiu kumnoi ki pajba badiano njiet yo tau MDC ubansa wan thamai na kaliang kajunga ngashpo panpau ya kajing songo ya ki pajba baro ki bala Nongkyrshan met pat mensim kumu kandidat shimet namsyam ladan ya kanu kabor kaban pen smobha ka siklep mat ngila persang banya ya kan glenti karukom ka babek karukom ka berhenti na kabor jong kajing it but Kyrmen ba upajba utip ya kabenta lade balada syubu mentang ayo ya kajing job na kajing ram kumu kandidat dan kumu tau breu batrai kampaj ba ngane pentulun ikam syakri namar ngadaihi ubreu uba ngala syakri ki pajba labun telikisnam balada ayo katno nuruk kolong kajing ai mensim kajung ki pajba ba kajing it jong ki yanga nanam ino landat yu pajba ngane ya syafrang ban pentulun ikam ki bayadai bat ki jingmentoi ka snong ka thau kumjo ikun samla khamtam dengan internet tu ikan ke election gua menta namar kamdon kanu kabor ka ba persang ban pensniu dan ki pajba ki monra kanu ka jing kumar kalong ba da ka jing it kalong ka jai te nga Kyrmen ban kentu ki pajba bakin ya pentelun ya kum kan ke jing long namar ba ka politics hi ka de bon long ka rukom ka pasong bele ba ka jai da kum ni ka telang ki imlang salang bat kanu monra ka jing suk jing sain na kini kintin na kali ka jonga ku bele shibon